megalayapost.news. Ka Umdihar Sports and Welfare Club kelapan benar basian gan pelong ya kelempong nyelekai football belatip kumka open to all knockout football tournament keban sedang hau benai benwan hamadan nyelekai football Umdihar. Kelado ha kene kelempong kan yok pediang yang kesong pisah ke belong di poh hajar tengka bat kabon baar kan yok lai poh hajar tengka. Ka bairung nak benta kawi ka kenhon kan long lai hajar sanspat tengka bat ka bayelekai kan long si hajar tengka. Bari katarik ke bakado ban pediang yang form kan dei haka kendai tarik benai nailar arjar arsau. Ngina haliang jongka Umdihar Sport and Welfare Club. Ngi pentip syah barok ki riu ik football. Bangin pelong ya ka open to all knockout football tournament. Kaban sedang ngadu ka khatsan tarik ubna Agos arjar arsau. Bat ya ki kusnam kilong Umdiharum. Ki bawan nengkong kinyo riu po hajar tengkak bat bawan baal kenong lai po hajar tengkak bat ya ki by entry fee kenong lai hajar sanspa bat ka by game fee kenong si hajar tengkak nang ta ya ka last date bapin submit no ya kini ki form kenong ha khandai tarik ubnai Agos arajar arsau megalayapost.news.